Mala siza simncengile lamasini. Sokulayitha thina waphapha nje miyeke. Ngifuna yenze lento. Idinga ukuthi ngiqosheke phandle kwala. Uzosiqosha thina? Yebo uzongiqosha. Ushaya lo mama uzobona ke ukuthi singobani. Mama. Miyeke bradeni miyeke. Uzothatha ibhiya mkati. Asifuni ukuthi sichithe. Phela ubhiya nguthengile. Yebo siyazi uthengile kodwa la kwami. Put. Ubhiya ngowami. Uthengile baba kanti wefanta. Thatha lo bhiya. Sanithatha lo. Angeke sithethe nawe wena ubhizi uphuzana nobhiya. Ngenxa yani ngathi ubhiya ngokwabani ukuthi ngoba this reason isilana ngoba sisomngicela uzela bradeni ngicela uzise lo mjida la ngaphandle. Ngicela umzise oza la futhi oza la. Phakamisa lo muntu. Engakubambi. Ungabambi. Yekele ngiphakamele. Yey. Oza uphuzile lo. Aphume. Amakaphume kukwami phela. Phuma. Uthi kunjani? Uthi kwenza njani? Uthi kwenza njani manje? Dalelo. Ngisakhuluma kanjani umntata ke? So wena umameli la endlini ngoba wena uthi ngakho usasebenza ufuna ukusebenza kumanje umntwana ngizomhlangana esikoleni mina. Yonke into ibheke kumina. Kunjalo manje ukukhulunywa nami kanje. Ungiphathele igora. Ubambe Maleni mandizibulisela lapho nonke emakhaya lami igama ningo-LAV AWS pronounce lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayitha mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana. Usisi uthi unengxaki nayo ne-boyfriend yakhe nje umuntu ebebethandana yonke into ihamba kakuhle kodwa ke ngoku sekamtshintshele into ongayi-understand nje into eninzi ngoba ke benifunda ku-message mina anikayiva from the horse's mouth ngona sidibana nosisi ngoba uthe sifike sidibane naye sipake khona lana cha safuna u-understand istory kakuhle before simncedise sibone nokuthi somncedisa kanjani. Sisi wami kunjani? Yaphila kunjani futhi? Ngiyaphila nami sisi wami. Sisi wami ndiyazi ukuthi ngoba bendisho ukuthi ndifunde i-message yakho nje lapho mawusibhalela ukuthi unengxaki lapho ukuthi uyazi i-TV yabo benicela nje ngoba khona ama-viewers abantu abasibekelele kwamna nisafisa ukuthi ni-understand mama singakuncedisa kanjani ingxaki intoni yabo sizokwazi ukuthi from now on way forward masisuka lana sizoyaphi. So benicela nje ukuthi sisezintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la eshowini yethu eDuyaza TV. Ndingulisa igama lami nginibhalele apha. So ndinengxaki ekhaya hlala nabazali bami. Okay. Drophile out esikolweni ngenxa yomjida. Jida ebenginaye obesithandana kakhulu sine 4 years sithandana mina naye. Oh nivana na 4 years ngo? Yes, ne 4 years. So okay. Umjida yazi sithandana kahle bengekho like something ngaba pregnant ngathola umntwana umjida bem-afforda umntwana emenzela yonke into ayifunayo and nami ngenzela into engiyifunayo ngahlawulwa ekhaya so bazalwa bami bengenandaba. Mama wami like yabona bengumuntu othanda imali so wabona ujabulile ukuthi bangihlawulile baba bami bengekho so ngalonto le ukuthi yabo ubaba kuhlawula ukuthi izohamba yabona baba bami bengekho right mara umama wami ke khosithanda imali wona wajabulela ukuthi ya tholile imali bangihlawulile yes ya sayike saqhubeleka bangasaspani kahle emsebenzini. Uphi wena ngelo xesha yima bakuhlawula ukuthi usahlala ekhaya okanye ngihlalile kithi isikhathana makuthema bengihlawula ke ngamuva ini ngahlala noGayi. Wahlala no boyfriend wakho? Yeah, hlala noGayi ke. Okay. Sithole umntana sinoGayi so yabo. Saphusha kwaba right naye esebenza ukuthi like mina nomntana sibe right. Masiba right ke kanjalo ayike uGayi ngazi ukuthi kwenzakalani uGayi wayeke emsebenzini. Gayi waphuza Gayi walona waba drug dealer so ay baba mike noma mama mike baqala ukulophunza ukuxabana ke manje ngenxa yami ke baba ublame mina blame mama because mama mami ne ubeke side ni lo Gayi because mama begijimisa imali like bengenandaba nami angifundanga guys so yabona. Yeah, okay, andiyakuva kule ndaba ye-blame wena nono ndizama ukuthi ndi-correctishe apho because kwawena mna ndiblema wena cha anijajani kule show kodwa ke ndiblema wena ungathi ublame umama wakho as much as umama wakho bekathande uthe ungumuntu othanda imali akuzange ethi umama wakho mntanami hambolala nomfana and then xa sowulale naye ndizombiza ke ndithi makahlawule ndizofumana imali andithi nguwoshelwe ngumfana esitratweni namithisana usazi ukuthi usesikolweni uyayibona and which was wrong ibe wrong lo nto kwawena ukuthi umithi usesikolweni ngoba abazali ndithi befuna uye esikolweni uyofunda ube right. Okay, wena wa decide ukuthi hayi ufuna ukuthi umithe and then bekuhlawule which was not wrong ukuthi umjida eyidlala indima yakhe ekuhlawule because vele kumele yenze imfanelo yabo. Yeah, okay, so ndiya understand so uzile so uhlala naye umjida sekaqala usela uqala usela after how long nihlala nonke? 6 months so
nihlala nonke bese sebenza then umntana senoma 6 months so Okay. ukhulile qala ke waphuza ugayi waphuza yeah maka umama mina ngingamblame maka kodwa yabona nambe ngumntwana bengazi ukuthi uzo end up so ingxaki okay ndiyaxolisa ukuthi ndingene emlonyeni wena mama ngizama uunderstand ingxaki kahle ukuthi why namhlanje sithi uyazi TVC la yeyiphi ingxaki yakho ufuna sikuncede kanjani kuyo yonke le situation ufuna siyothetha nomama wakho ukuthi mama uthande imali okanye ufuna sithini ingxaki iphi kahle. Hi everyone. When it comes to trading, one of the biggest challenges isn't the charts. It is doing it alone. That's why I'm using Pocket Broker. Getting started is simple. Just register an account, verify your details, and you are ready to access the platform within minutes. What makes Pocket Broker different is the community. Traders connect in 8 languages through Telegram community, WhatsApp, Discord, and Instagram. You can ask questions, share ideas, learn strategies, and interact with traders around the world in real time. If you need help with deposit, withdrawals, or anything else, simply open support desk inside the app. Send a message directly and get assistance without leaving the platform. Now let me show you a quick trade. As you can see, the trade closes in profit with more than $15 gained, highlighted by the green winning indicator. Simple, fast, and easy to follow. Pocket Broker combines trading, education, ready-made strategies, and community support all in one place, helping you learn and improve faster. Use my promo code DUYJUNE4 and get 100% bonus on your first deposit. Pocket Broker is FSCA licensed in South Africa. Uses 256-bit SSL encryption, and verified accounts help protect your funds. Please don't forget to click the link is in the description so that you can get bonus on your first deposit, and don't forget the promo code is here. Ngoba benishilo ukuthi nawe ndiyakublema nono because incwadi iziza phambili abafana bazemva uyayazi nawe because abafana they bring babies. Vele either way xa ngabe uzolala nomfana ninga condomize meaning ufuna ukuthi ukhulelwe uyabo so ngeke siyiblame lonto emzalini ukusithi umama mhlambe bekathanda imali ntontoni the blame mina ndifaka apha kuwo kodwa ngoba nijajani mina eshowini into enifunayo ukuthi ndikubone uncedakele wena sisami yabo khanti savuzama uunderstand uba ngoba uyamention umama umention utata umention iboyfriend kukho nomntana involved ngizama uunderstand uba thina sithi uyazi TV namhlanje sincedisa usisi ngantoni singenelele ndawoni kahle okay mina into engajabulela yona ukuthi ningisize gayi uyakalala endlini yaphuza uyabhema and ke mayiphuzulu uyashayana so mina ngisakhona nje ukukhuluma naye tasike nginibhalele maybe nama ngakhuluma naye njenganamadoda like maybe ngakhona ukukhuluma naye because mina akangiboni ukuthi ngiyini ngiyakhulumanga nje yangishaya uyazehlela uyazidilikela kumina yonke into nje ngizamila into engayizamanga mina but maybe nina manje ngakhuluma naye maybe angabetha ke no sizokwenza konke okusemandleni wena nokuthi sikuncedise yabo lapho na uthi uzube right because angeke uhlale neboyfriend ekuabusayo iboyfriend ekubethayo iboyfriend enxilayo yonke lonto uke wazama kodwa wena before uze kuthina la ukuthi uyazi TV ukuthi uthethe naye umuntu wakho uthi mina nami jonga usasebenzi ngoko and it's because of utywala umntana uyasokola ini yabona into ezifana nezo uke wazama ukuthi umhlalise phansi njengomyeni wakho zamile ukukhuluma naye makhuluma naye utshela ukuthi mina wayingayi kuyosebenza because nami ayekho umuntu ongibambile izandla nami umuntu ofuna ukusebenza makayosebenza kodwa umuntu uhlele endlini mbheke kumina ukudla lapha akasebenza kamakethi lindo ukuthi mina manje ngiphanda ngimali umntana mle ye-rand kumele ngithenge ngayo ukudla and mangabuya ngana drosa abuya endlini ukuphi imali yeyiphi imali esele lapho khalela i580 leyo yomntwana siphila ngayo lapho umntwana ngemela athole ecrash umntwana ngim-afford ngi1 and angeke akukho easy ukuthi ngiyokhalela ekithi yima nihlala nobabini ngokwendlini so 2 3 nalomntwana mntwana and angisebenzi nami ngizosebenza kanjani because
ngiyekile isikolo because ngingamitha and ke these days akukho easy ukuthi uthole umsebenzi. Obvious. Proper after esikoleni nga grade 10. So uyabona kunzima nokuthi ngibuyele esikoleni isikhathi singishayile. Ndiyabona. Yeah, it's never too late kodwa wena no to go back to school. That's why sizoncedisana yabo. Angithi masincedisa thina la ku Duyazi TV you become a family to us. Xa ngabe mhlambe naba yinini ungasifonela usho uba hayi benento kanje endiyicingayo about my life ngifuna utshintsha ubomi bami. Kodwa kwangowandithi sisafocus ukuthi sincedise ubhuti yabo ngokuthi sim-understand mhlambe there is something emtyayo ngaphakathi that led him to uba eqala usela eqala uchaya drugs eqala uyenza yonke lonto yabo but sizokwenza konke kusemandleni ukuthi sithethisane naye wena ubhuti sibone uba singakuncedisa kanjani sizomdala yabo because ngeke usokole sikhona. Uthe kude ungakanani kwabhuti? Ukho kude kakhulu ngethamba nje ngapha so. Wasambe ngapha so. Okay, ngoba vile nama security masifika la beka complain ngale ndaba. Bengicela nje ukuthi siyophakela lapha phambili yabo. Yeah, sisi. Ungahamba nobhuti wena sisi wami. Uyimove nje bradeni uyipake ngale phambili ne. Yeah, hey, lama security lana complain. Hey guys, here's one thing that I always tell intsha abantwana abasakhulayo abantwana abasesebancinci is guys focus encwadini zenu because andisho umntana is a blessing from God kodwa ke xa se uready I always tell these youth ukuthi guys teenage pregnant is not a cute thing. I-5-8 ngeke izukusurvive wena forever ukuthi sowuzozisa inqwaba yabantwana apha emhlabeni because uthembele ukuthi ugovernment uzosinikeza igrant and wena uzoba right njengale 5-8 uzosurvive. So imali yabantwana leyo nakhona wena ifuture yakho seyimoshakela usakwazi uyaphambili usakwazi ufumana umsebenzi uyakubona ndiyacela youth intsha especially intombazana nana abafana enimithisa bona abantwana okokuqala umlala kanjani umntana esenxibile uniform emncinci because most of the times uyajonga lo abantwana babamithi they get pregnant from abantu abadala ufumaniseke likhehla mhlambe ngubhuti okanye indoda yomuntu omithise umntana osasesikoleni. Ndiyacela nibe namahloni madoda apha ngaphandle ningavele ningamoshela abantwana future because bona they are still excited basese stagini they don't even know what's wrong or right babona yonke into nje i-right. So ngiyacela ukuthi guys nibacingela abantwana benu wherever you do nimcabangele ukuthi umntana usengumntana lona usane future. Ngiyacela wena mbukele because somncede usisi manje uthi sihambe siyothetha nendoda yakhe sibone ukuthi why esasela kangaka sethe waluza umsebenzi nje is something else and beke ngekho kanjalo eqaleni wenza into right wade wamhlawulela wayenza yonke into right and bekasebenza kakuhle. So find out from brother to brother ukuthi mhlambe intoni emtyayo my brother mhlambe engakwazi ukuthi evende out to us esicalele ukuthi no but lovers namfethu yazi ndityiwa i1 2 3 that's why senibone ngcono ukuthi ngikhethe utshwala ngoba bukaze bangihlukumeza mina. So ngiyacela wena mbukeli nawe ngabunenkinga lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele kodwa into esoyenza njengamanje ngiyacela uhlale nje la uhleli khona shaya imoto ke thina no bradeni siyobheka my brother ngale ukuthi yini inkinga yakho. I'll see you guys just now. Okay guys ndiyabulela ukuthi nisahleli nathi ke lapha lihleli khona emakhaya ngoba benishilo ukuthi sonibona njengamanje sisomdala ngoba uthe sifike sipake khona lana singena kuphi singena ngapha ngapha apha kulomkhukhu kulomkhukhu lo la eqaleni senihlala apha imake senihlala ngoba usuke kowena wazohlala emkhukhwini okanye nanihlala kwenye indawo and then ngokubomi ngoba ubheda seniqasha umkhukhu behlala eCosmos so since ngasasebenza into zihamba kabi sabuyela la sengcono ba because bese ngasa afford i-loan i-rent so ngathi better simuvele emkhukhwini. Okay because bhatala 350. Okay masiye mntakwethu ikhaya likhaya uyabo into ebalekile uba nje ungalali ngaphandle asijajani ke mina yabo ndijajana namntasekhaya siyangena khona singena lapha. Okay I know singangena ngoba ngathi kunemikhukhu emininzi kula ngena kaloku aniruku kwakho kuwena musi ngicela usicelele yena xa ngabe ukhona. Yeah guys salindile la ngaphakathi salindile usisi uyothetha no my brother ke sibone ukuthi singamncedisa kanjani ngoba mina understand ukuthi ungamsusa kanjani umntana abantu emakhaya ehlala notata akhe nomama akhe ubuye uzomsokolisa and understand guys but ngoba benishilo wasekuqaleni ukuthi most of me into enconcerning ngayo mostly i-teenage pregnancy guys iyona elida into Koko son yebo konjani webhuti siyaphila wakati manje mama sowufika nento ezikhanyisa kude bona kwenzakalani ucela abantu kuyaliwa bazomnceda kathi manje wayesenifika ngathi bhuti basanibona njani siyaphila webhuti kanjani siyaphila
Bhuti siyaxolisa manje sesingena ngamakhamera la kwakho siva ngathi Vele mama kwenziwa phela lokho umbalo othokoze namakhamera. Angithi nje besikhulumile ekuqaleni mina nawe so wena awuvulile la Brateni ngicela ngikhuphele le yanto Brateni ngifuna ukubona labantu ebusweni la kamera ngikhuphele yonke lenyaka ngiyaphozela la phezulu kwebhedi yabo bazosala belungile So kumele ngenzele namakhamera mama. Ungcono Ngifuna ukubona kuyafana manje sisale emkhukhwini Sahlanganisa amakhamera mama. alangahlanganisa amakhamera Emfowethu mfowethu baba. mfowethu isinenkinga lana bhuti hawu bhuti uyabududula vele Vele phila ngabo every day sinasuku lamahala Kukhona ingozi yokuhlabela. okay Mama ungaba sekunegora mama kwenzakalani? Sengisengajoka lento efanayo nje into enjani. okay bhuti omdala Brateni ngicela uthathele lo muntu ibhiya angeke phela bhuti omdala sithi sikhuluma nawe hayi bhuti thatha le bhiya Uzothatha ibhiya bhuti asifuni ukuthi secret phela ubhiya ngikuthengile. yebo siyazi uthengile kodwa Bhuti la kwani? hayi bhuti Ubhiya ngowani? okay Uthengile baba kanti wefanja. thatha le bhiya Sanithathana angeke sithethe nawe wena ubhizi uphuzana nobhiya ngenxa yani ngathi ubhiya ngokwabani uthi ngoba this reason isilana ngoba sisomngicela uzela Brateni ngicela uzise lo mjida la ngaphandle ngicela umzise oza la bhuti oza la phakamisa lo muntu engakubambi ungabambi yekele ngiphakamele yini ngiphakamele oza uphuzile lo aphume amakaphume kukwami phela phuma uthi kunjani uthi kwenze njani mama oh dalela msekhuluma kanjani umuntu adake so wena umameli la endlini ngoba wena uthi ngakho usasebenza ufuna ukuyosebenza kumanje umntwana ngizomsangana esikoleni mina yonke into ibheke kumina kunjalo manje ukukhulunywa nami kanje ungiphathele igora ubambe engakubambi umyeke Brateni meke asikubambanga ubani kanye mina igama nguLavasi from iDuyazi TV ngihamba no Brateni create yonke leyo uyibonayo yebo sola libiswa umama unenkinga bhuti yokuthi inkinga yakhe uthi wena uyabududula bhuti omdala akazi ukuthi senibhema ini akakazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho ulahlekele ngomsebenzi nina nihlanganaphi ke necrew yakho kunokuthi umama bezokhuluma nani nihlanganaphi thi angithi kudala ekhuluma nawe wena bhuti and awufuna ukutshintsha yini ubhuti omdala mhlambe uneyinkinga ezimdlayo enhliziyweni singakuncedisa phela hayi inkinga phela ezindlayo enhliziyweni yami akumelanga zihlanganiswe yini nomama mara ihlanganisa umama ngithi usibhalele phela la lizolungisa inkinga ni yebo nalilungisa inkinga yebo ningakwazi ukuyilungisa inkinga yebo asingakwazi ukukunceda wena bhuti omdala usifana nje singabafowethu nje ngoba sinje awuphuzwa lo angiphuzi mina hayi mina angiphuzi ngiyajabulisa makumele ngijabule angiphuzela ukuthi ngize ngilahlekele umsebenzi phema kakhulu ulahlekela umsebenzi senitshele naloko futhi ingane manje seniphila ngemali naloko seniphila ngemali yegrant afuna ukukusiza kumele ngibachazele yonke into oyenzayo la endlini uyangishaya molala endlini uyayibona ke enginyanyisa yileyo wena bhuti sakala niksi manje mina kumele ngiyekithi ukwazi ukuthi uhambe wena manje ufuna ukumshaya futhi ezole ngifuna bazosiza wena labantu ukuthi mina nawe la endlini sibe right nawe usizeke yebo phela uyahlambalaza ngabantu phela funa masesicabele futhi uphinde ukuzo ukuthi ube umphathele bona ke usukani nisazophinda nisazophinda umshaya futhi abantu be right usazophinda umshaya khulume nawe kahle ufuna ukwenzani ufuna umbetha ungibambe la umyeke Brateni awusuke endleleni yakhe ngifuna ukubona ukuthi uzokwenzani sokulayitha thina waphapha nje miyeke ngifuna yenze lento idinga ukuthi ziqosheke phandle kwala uzosixosha thina yebo uzoniqosha ushaya lo mama uzobona ke ukuthi singobani miyeke Brateni miyeke mama ngizokuhlukumeza uthini uthini into ejwayele obhuti uthini no wena imamelela mawusibhekile ubona kubhale lalile la or ubona kubhale ebhali wena ngoba usubona ilalile endlini no ngibona kubhale lalile la kuthini angeke ukhulume kanje nomuntu esifazane hey ile bhiya le uhlezi business every day yiyo into business every day akumakhethi lo market ejabulisayo umntwana uthi uzoqala uzokhula kanjani baba ngasebenzi ongamondla endlini uyabona nisukela ngihlalele yebo angithi uhlala vele sifuna ukukunceda webhuti aselanga uzokulwisa la ngoba manje yabona lokho sokwenzeka susiqhela kakubi mawuzothi ufuna ukushaya umuntu wesifazane phambi uzonceda ngani uzokunceda ukuthi ngikutshintshe impilo yakho ibe right uzokwazi ukunakekela umndeni wakho bawusebenza kakuhle wena umuntu oright wakwazi nokuhlawula ingane yonke lento impilo yakho igrand manje uyibona uright wena mawubheke esipilini ubona ngathi yonke into isihamba impilo ziyahlupha baba ngiyazazi iko ngisebenza ngazo every day wena ziyahlupha angeke uzihlanganise impilo zonke yebo angiyezi ukuthi mara utshwala is not a solution
hayi ke lokho angazi ke ukuthi ungakukhipha kanjani kumbe ukwenze njani ngoba so wena awufune umsebenzi manje awucabanga ukuthi ingane yakho kumele iye esikolweni umfazi wakho naye kumele ethole something uyayibona into efana naleyo lokho ngiyakubona ke yebo kodwa ke ukuthi indaba zotshwala ukuthi uzokwenza kanjani khona lokho hayi ngisonceda wena thina sokusa ku rehab unaso endlela yokunceda ngine rehab mina futhi nginabantu nje ama rehab inqwaba mama uzwa ujabulile makusenzakala kanje seclear vele into engifuna ukuthi mina nawe la endlini sibe right njenga nasekuqaleni umntwana wakho lefunde kahle yabona ukuthi mina ngifundanga ngithi so umntwana mangifuna ukuthi afane nawe and futhi umntwana mangifuna afane nawe agcine sephuza njenga nawe eseyinto nje ehamba isibona ngiyabonga mama ukuthi umxelele lalela ke ngikutshela kwesibili yebo uma uphinda futhi uba nengqondo zokuthi sikhulumisana endlini ungayenzi lento oh bophuthi so into yimi wo ngiyaxolisa into yithi uthi thina into mawuthi ngayenzi lento sokunama camera sokunama bouncer phambi kwami la sokunama mic emlonyeni angazi ukuthi so thina siyinto mawuthi ungayenzi lento ukhomba thina yithi into mhlawumbe uphuze buphi lenhlobo niyotshwala leyo boyiphuza istart umntwana sichaya 6%. Oh that's why ngiyabona nalento engikhuluma kuwe nje ngiyabona iyalena le hayi kusho ukuthi izona awufuni simthathe lo simseriyephu mhlambe uyokunceda maybe uzoba right since nje futhi lo muntu lo angalezi impahla lezi uphelele nje kuzo nje uyabheka akona ijezi mhlambe ukhona ijezi nje nejezi yakho manje ngiyibona ngicela ungithathele so sebenzisa yona okwamanje makafike rehab angilandele le jezi yakhe akana nezicathule ingcono mhlambe lapha sebenza yena kanjani ungihamba nawe wena njengamanje ngifuna ukunginceda uzongibonga after a month after 4 months ubuya le rehab uzobuya ungibambisa khona ungangihlukumeza ungafiki samfakela amabhounce amaningi uphele sabuyabanda le jezi le yimi ngamthengela yona pretend phakamisa lo muntu sihamba naye sihamba nawe sihamba nawe naleli blue lesithiwa sihamba nawe hayi phela bayakusiza mos yebo bayakusiza thatha lo muntu pretend mbambe asifuna uncenga kumele sikuncenge asiselanga mala size sikuncenge yini lo masisini ngicela umlandele nejezi yakhe mama sohamba nawe so ngicela ungivalele la uzama ukuthi ukhiye ngoba uyobuya kudala lo kahle kahle sokuphindisa ekhaya mama uyohamba uyohlala nomama wakho ne ngicela ungivalele because kumele sikusekhaya kahle kahle masibuya lapho yabo uhambe uyohlala nomama wakho nobaba wakho sokucelela thina uxolo in the meantime wayelihle seserehab ubhuti ne uzobuya ujabulela ukubuya ekhaya cause hayi mina ngisakhona manje uzobuya ubuye futhi mhlawumbe manje ngabe nisazokumase ka right yabo okwamanje kumele sihambe masuka kwemusa le rehab sidlule kini yabo sikhulume nomama wakho nobaba wakho sibone ukuthi angeke ubuyele ekhaya ngiyazi umuntu omdala usakwatile kodwa ngicela ungilinde lapho ne mama okay so into soyenza njengamanje abantu abadala ngoba niyabona sifikile my brother nje angazi lento ezikhuluma ingena ngapha iphuma ngapha ngathi unxile ubutywala into engayi-understand nje so into soyenza sohamba naye simtholele uncedo e-rehab ngiyazi uzosibonga as time goes on mase kabona utshintsho empilweni yakhe sekayilento bekayiyo before so into soyenza sohamba naye sibuye siyocelela usise ekhaya ukuthi bembuyisele ngiyazi ukuthi kunamaphutha abantwana banokwenza izinto ngoba besuke besestagini kodwa asikwenzi lokho wena mbukela uthi mangabe umntana osaseyiteenage ubukele le video njengamanje uthi hayi mina Mr Lovers uzobuya ezongincedisa ekhaya uzobuya ezongikhulumela nabazali so ngingamitha ngizala abantwana abayi-20 is fine so angikuvumeli lokho futhi angikupromote mangabe bayenza into eyirongo bazongixosha bazale ekhaya and nisazoxakeka senibhalela thina ke ukuthi sinincede so angipromote yonke lento ngiyacela ukuthi nenze into right guys nimamele nihloniphe abafana baza after uqala ulungisa impilo yakho qala and then relationship is of them so mangabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on uyazi TV.co.za ungalibali nokuthi ufollow ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we at uyazi TV yonke indawo ngiyanithanda lonke lapha emakhaya ngizonibona on the next episode awuthatha now ngiyabaleka mbambe pretend bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bambe wozala hey wozala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani uhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ushayisile ngapha unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani mfana akhe lawo sawajoko ngujuni ngimthengele wona mara wayithengisanga nawasha nawayaneka sister bawatshontsha amaphupho abangani bakho ngithi labo ohamba nabo bemana amadoda wakhe lo siphuthe umntana okay manje yini kwenza uhlala estrathweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani
Wo. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey. Kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uya ke camera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzoshaya. Qabala, mase shayela amafastela nizothini wena? Uzombhatala. Yini yena? Hamba. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara yabona nje. Futhi aselanga ngokuzwisha la. Angayidibuli mfethu. Udubula ini mfethu? Yabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazi ngengenge. Mpukane ngani? Mamela la. Futhi wami mamela la. Mamela awakho la mateki. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Bavule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basiphesihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata nje. Urata? Yeah. Wazini uthando umntana nga-14. Wabulala ka mrata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutombitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yengane? Amengancane wena Mpukane. Akukho ke jarete nya ka mona. Ha mpatale le rent. Ha o supportele ngwana. Ha ona ke o hloke bophelong ba ngwana ka ke tla tsisitsa. Sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni. Mara mama yehlisa umoya. Ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la. Uthatha utreza. Ubahla ngwana. Ukama supporta wena ngwana. Yena utla msupport. Kufena ukhomo support. Kufena no ukanomfa. Kufena mo support. No angithi umntana Kuyalebo bonjani. Siyacela. Siyacela. Ha khona ngwana le tlo motho. Mara umntana uyamdinga ubaba na. Ngwana ka ha mo akhulume naye mhlambe ni lilisa le ngwana ke. Bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana. Ba se ba nyaka hona je. Ha ke le pregnant ne ba sa nyake. Sorry no. Ke ngwana. Ha ke khoki batswadi ba hao. Mama. Ha ke khoki batswadi ba hao. Excuse no, Mama siyacela. Bandathatha manje. Mama ntheke tlo lokisa. Okay, no a re batla lokisa anything but i-upset. Utla ka ma security ha hona ntho ke tlo fa yona. Mara ingane mama. Hey, sumbe. Bamba. Uyamazi lo. Sumbe. Mama ngiyacela. Sumbe. Hey, himo. Ngizisapha. Ngithumezile lo. Uyambona nginjani la. Uzobuyisela Sky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela Sky. Lo muntu wangilimaza lo. Futhi ngithumezile lo. Uyambona nginjani la. Lona. Wathatha umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. Ifebe. Ufisifebe lesi. Intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje? Angithi abanginakekeli. Abana ndaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. Uthini? Amvanga kahle. Uthi unokuthini? Umpemisa ama-drugs ayala ngesikoleni. Ngaso uthubise di-drugs ya sekolong. Vele buti. Ha ona hana hore ntho tseo di bona ntse ke sebedisa. Uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong ona lwa ntshebe wa dinka. Intwana nje encane nje. Mara wawenza kanje. Nabangani Ke tsa kanje jwang wena? benzani? Nabangani bakhe. Umngani wakho uMarasta uyabuya naye. Bamba lo muntu. Ehlisa umoya. Uyabona yini uhappy nesisakho uhappy ngalamanyala. Excuse ngiyaxolisa. Ngokule room le. Yeah, ambole isikhe sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi. No, uyathamaya vele sikuphi sikuphi la thina besingekho sicela ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho uqoqa. Awuvule uyahamba wena.
uyahamba namhlanje uyavula lapha Esther uyaphetha wena yini lento yenzayo yini lento yenzayo ngithe thatha hey sumbet bambe uyamazi lo sumbet mama ngiyacela sumbet hey uyambona bhuti ngihlukumezile lo uyambona nginjani la Uzawena Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo bhuti ngihlukumezile lo uyambona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lezi intoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi moleni mani bhuti wami awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni brempet mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Wesipesihle kwenzakala ufunani la wanrata yena urata wazini uthando intando na14 wabulala ka mirata leni wanrata akiteleni why usuzomkhiphitha la kwakho ya wena sampitsa wena kutompitsa mamela la vale hey wena yini leyo yenzayo amengancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama house chores mangala okay ubaba ke right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo niyacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami endumbeni yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena ama camera gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lobo uyasikhumbula lezo okay yeah ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay ala kunzima sacela ninginikeza amanzi before ngiqale yonke into ninginikeza amanzi nesitsha seyakhuluma ubaba manje wakusebenza yeah inongisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyaluma ziyangiluma ngilali bafu usizo elifunayo kodwa ungaba happy ngane yakho wena izalayo mase isimba kanje If o tsamaya a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba inga 8000 angifuna mali tšhelete ya ka malini tšhelete ya ka e kae imali kanti Mr. D e ka tšhelete ya ka ke nyaka tšhelete ya ka Mr. D ke nyaka tšhelete ya ka o ga senga o thusang ka sone ke nyaka 8000 ya ka e kae 8000 ka vela Mr. D 8000 ya ka e kae yazi I'm sure usifundile isifundo wena I know o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona mina ngicela ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu so mina tšhelete ya ka ke no etsa ka okay ke tlo patala tšhelete ya ka ke no etsa ka ke tlo patala as long as uma unga reverse nje ngicela u reverse lento ngizokuphatala le mali ngicela mama ha o etsahala hore ke reverse ke funa hore a ithute something obalela akho nanke yabaleka hey ubamba lo muntu ubaleka uyapi kanti manje ubaleka uyapi ubaleka uyapi ubalekani Ngiyambona ke bhutami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry brother sorry. Yo. Guys kodwa yini yena lena? Afethi inguli yahlupha isana yabo. Uyenza ngo.
Udula teng. Phaso. No thina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Ngiyalebo. Alright ungangathi uyavula. Uyamazi mara indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Oza ngoleni futhi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa nge-rape leyo. So why wena uyenza? Eish, Lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. hey hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobela la ke sa batle. Hawu. So ka ntho tse di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa. Icase imame